Ajoli to twal tien i video man. Watek ki ruot tien okele wu. Yeya mapieta utiyu kwere. Yeya mapieta utiyu kwere. Waneno meno i Bible i Luka chura abich. Tienge achiel cher kwe ya para achiel. Nye rong kwani cher kwere nyim. Luka chura abich. Yecho kubino kama jono bero ka dwar ye rech. Hando pegu no ye gimo. Tiyu ki ye gini. Si lego ni dongo chwal kama tut kama rech. Tien wat no fony madit ki ye ni. En ye achiel ni. Ma ke dwar kwe diwo bene ki ngej ma en joni tie kwere o pieta giti kwere wenye. Pego miete mako gimo ye achiel li enani. Ene rubao bino. Ukero ye gume. Dong wan ikwo nyarwa neno ni ye achiel li rubao fut romo tich kwere. En ye achiel li rubao romo tich kwere. Metimo ma wura ikwo wa. En ngoma ini kwano ni. Pewa inen chali kwano gian marach. Legi rubao yapi yo wekar tachini unong yo. Kai wilo gino mo gwak chalo mutaka. Wilo gimo chalo ngom. Wilo gimo chalo art. Pewa chinen chalo gwak. Wilo marach. Wilo kamarach. Wilo nen chalo gino mamadong ki lamo ko. Ben lung lok mo chao karin nen chalo ki lamo. Gan me wilo ni ako. Wek rubao. Uyap yo rubao. Uket ye gume. Weke uti yo. Chalo kiet ma pieta. Umiyo ye ne kiti yu kwere. Chelo ba wache ni. Yecho wache ni ucho cher. Ikot umake rech. Mano do bino inge tuchu jiri. Wadiyo chunjwa. Miyo kar ke rubao ko ti tiche kwa wa. Jimmy weng o itwere. Te meki teki. Mi ber karato. Video ma wachwalgi iwa tek kirwat. Channel ma kili lok ma bejo ma pat. Alego ni rubao konyi. Iye ya maiti kwere ni. En mutaka. En ngom. Nyo en kartachi me kwani. Rubao umeti ye gum.